So siyempre, ang mga drivers kay dili pud lagi gusto madakpan kay nganong mahadlok mo sila madakpan, either wala sila lisensya or either walay rehistro ilang sakyanan, mga something inana nga kailangan jud sila maglikay no para dili madakpan or mamultahan. Hello mga higala, so ako di ay si Maria, and for today's video is laalang ko i-share gamay, dili lang kay siya dako. I-share lang nako siya based on my experience o basin po di ay og na experience pod sa uban no, especially sa mga trabahante nga same nako. So first of all, shout out lang ko no sa mga drivers din ha no, na especially sa mga PUG drivers. So first, saludo gid kay ko sa inyo ha, og nagpasalamaton kay kuno kay syempre kamo gyud ang usa sa hinungdan kung ano makaabot mi sa among padulungan no, especially sa among ang workplace. So for today's video lang yun is na lang gid ko i-share og mga something, mga pangutana nga nganong inana man maabot man sa inana nga sitwasyon, like kanang mag-render bitaw og dakop ang RTE ba na siya or sakop siya sa LTO, kanang mag-render sila og adlaw ba nga kanang magdakop bitaw sila sa mga sakyanan, mga something inana ba. So ang ako lang is kay daghan na magud kay ni nako ni na experience ug dili lang man pud ako no, syempre sa mga trabahante nga kana bitaw naa ka sa oras nga rush na bitaw kaayo nga need nimo magdali kay para dili ka malit sa trabaho, o napod lagi po ginaingon nga imbis magdali ka sungugon ka sa panahon malangay na hinuon. So same anang nagdali ka unya nakasakay na ka og jeep, unya ma-timing pagyud nga ang jeep nga imong gisakyan kay nahadlok kay sa unahan na ay mandakupay. So mauna, so syempre ang mga drivers kay dili pud lagi gusto madakpan kay nganong mahadlok man sila madakpan, either wala sila lisensya or either walay rehistro ilang sakyanan, mga something inana nga kailangan jud sila maglikay no para dili madakpan or mamultahan. So manghita sila agianan nga asa sila mulusot kay para makalusot lang gid sila atong mandakupay. So mauna, so kitang mga trabahante nga nagdali-dali lagi pod malangay na hinuon kay imbis na anak ka dito sa point nga mudiretso na ka para sa padulong sa imong trabahoan, unya pag-abot lagi sa unahan kay naay mga ilaga ba nga mandakupay kaayo. So nibalik nitag pamaagi ang drivers na kung asa siya mulusot para dili mandakpan. So ang nahitabo na noon, ang mga trabahante na noon nagreklamo na kay unsa nang orasaha, malit na gid ko, pila na lang ka minuto, malit na ko kay nagtuyok-tuyok pa ang jeep. Naglusot-lusot pag-asa mo lusot nga dili makaagi atong na ay dakop. So no, so hasol kay bahasol. So ngano mang naay may mga inana nga nang ang uban lagi kay nakalusot lagi sila, dili lagi sila mahadlok nga mandakpan no, makalusot lagi sila anang mga ilaga nga mandakupay. So ngano lagi ang uban ba kay diretso lang gid sila, murag dili sila mahadlok bitaw nga sa unahan na imang dakop, pero napoy uban nga kung naati lang ka uban nga oy naay dakop sa unahan, hala karagkag, hala sige atras tipas tas laing dalan kay naay dakop. So nganong naay inana nga mga sitwasyon kay tungod lang kay ang maong driver lagi is iyang license is expired na, wala na renew, or ang rehistro ba sa sakyanan na expire na po, walay rehistro or walay driver license, walay rehistro, anak ba mo ba na ang ilahang gilikayan para dili sila mamultahan o dili sila madakpan ba nya. Kung madakpan ka, i-hold man ka nya kay wala sad ko ani naka-encounter na sad ko nga ni diretso ang driver ba kay wala nag-inform sa iya nga naaday dakop sa unahan, unya moto na hold siya. So pila pa ka minuto ang nilabay kay syempre napay interview, napay lista-lista, bali ticket nga natikitan siya nya, so multa na to. So mga inana ba, so unsa man gid ay posibilidad o unsa di ay kinahanglan jud ipakita nga mga papel, mga unsa ba na dinha nga mga certification nga nagpamatuod nga nagsubay gid sila no sa patakaran sa unsa ba na siya sa land of
transportation office o basta mo ba na sila LTO kay basta mga sakyanan dito mo gina sa sila mukuan sa LTO no. So unsa mo giangay nila subayon or angay nilang i-comply para pag-abot sa panahon nga nanapoy tingdakop na sila ipakita ba kay kita pong mga pasahero kay tama na lang punta sa reklamo ba dili na to dili ta makasabot kung unsay kuan sa driver o syempre kung kita wata kabalo nga unsa po day rason sa driver di syempre dili gid na to malikayan nga i-blame jud na to ang driver nga halak unsa man ni siya uy nga nag-drive nga dili kumpleto ang iyang mga papilis dira unya nahason na noong mga pasahero kay imbis hapit na mo abot nagtuyok-tuyok pa mga something inana ba nga mga senaryo nga syempre di gid na to malikayan nga mabasol gid na to ang driver kay nano wala siya ipakita nga inana di syempre nadugay na noon nahasol na natikita na namultahan na noon siya so mga inana ba so bisan asa man siguro nga lugar no nga nga mura og kuan ba abtik kaayo ba nga sus uy mura bitaw ka nang nangabit bitaw nga asawa nga uy naa dito ang akong original masakpan ko dili basta daga kuan basta dagan dito basta agianan sa mga inana ba nga anong nakahadlok din sila motipas na dayon no so inana lang ba so mao to no so kato lang akong i-share ba nga nganog yun nga mga inana so kung inana man galing so in taon hupunta nga makumply na nila ang requirements kay medyo mahal-mahal yun baya ng mga requirements no hupunta makumply na nila para dili na sila magka-problema puhon ba nga moabot jud ang panahon nga masapon jud sila nga walay nag-inform nga oy pre naidakop sa unahan so kana lang no so thank you.